المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى رحيل الوالد أحمد عبد الله أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Abdullah bin Umar, saking Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karuni Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Umar, amin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa Kanjeng Nabi, ono iku idza qafala ari kalane balik sapa Kanjeng Nabi, ai raja'ah. Qafala bimana raja'ah. Idza qafala ari kalane balik sapa Kanjeng Nabi, tapi qafalah nikah balik seebekto malam. Mun abeli ning bakto siang tak termasuk qafalah dari mughafal. Ghafala yakfulu, ghafalan balik roja'ah. Mulai ini lho maksudnya balik mulai. Idza qafala rikalane balik sapa Kanjeng Nabi, wangsul sapa Kanjeng Nabi min ghazwin saking perang, au hajjin utawa haji, au umratin utawa umrah, iku yukabbiru takbir sapa Kanjeng Nabi, takbir ala kulli syarafin ing atase saben-saben panggonan kang dukur, minal ardi saking bumi, oleh takbir talatan kelawin talata takbiratin kelawan telu pira-pira takbiran. Iku yukabbiru takbir sapa Kanjeng Nabi ala kulli syarafin ing atase saben-saben panggonan kang dukur, minal ardi saking bumi, oleh takbir thalatha takbiratin kelawan telu pira-pira takbiran. Thumma yaqulu nuli kari-kari dawuh sapa Kanjeng Nabi, thumma yaqulu nuli kari-kari maos sapa Kanjeng Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibun, taibun, abidun, sajidun li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini termasuk tak doman ngelakoni kuli sambian ngak nikah ni. Kanjeng Nabi ini kebaca zikir meloloh. Neng setiap keadaan, setiap waktu selalu adzikir. Nah, di antara nikah la ilaha illallah, la ilaha ora ono pangeran kang den sembah ing dalem wujude kelawan hak illallahu kejaba Gusti
Allah wahdahu halis wijine Gusti Allah la syarika kang ora ana sekuton niku maujud lahu kadue Gusti Allah. Lahu iku tetep kadue Gusti Allah al mulku utawi kerajaan. Walahu lan iku tetep kadue Gusti Allah alhamdu utawi pujian. Wa huwa utawi Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji iku qadir. Iku qadirun maha kuwasa. Ayibun utawi kita iku kang napa niku balik. Ayibun utawi kita iku wong kang balik. Taibun kang tobat. Abidun kang ibadah. Sajidun kang sujud. Abiduna pira-pira kang ibadah. Sajiduna pira-pira wong kang sujud li rabbina maring pangeran kita. Hamidun pira-pira wong kang tahmid, maca tahmid muji. Sedekah bener, sedekah temen sapa Allah Gusti Allah wa'dahu ing janjine Allah. Wa nasara lan nulungi sapa Allah abdahu ing hambane Gusti Allah. Wa hazama lan melayuaken sapa Allah al ahzaba ing pira-pira napa niku bolo tentarane kufar utawa pantane kufar, golongane kufar. Wa hazama lan melayuaken sapa Allah al ahzaba ing napa niku tentarane utawa balane kufar wahdahu halis wijining Gusti Allah. Riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bener nih kan kita Pak nikah ngaji nih bener Pak nikah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peleman dari haji atau peleman dari umrah atau peleman dari peperangan. Saya sebut cuma telok. Min ghazwin perang, au hajjin atau haji, au umratin atau umrah. Setiap kali Nabi SAW bertemu dengan jalan yang nanjak, ketemuan bareng ke jalan se ngongge aki, maka Kanjeng Nabi atakbir telo kalih. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap ketemuan jalan saya ongke. Dalam riwayat, mon ketemuan jalan saya toron, Kanjeng Nabi maca tahmid, Kanjeng Nabi maca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian setelah mawas nikah, thumma yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayibun taibun abidun sajidun li rabbina hamidun sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al ahzaba wahdah. Ini bacaan dalam perjalanan. Taib. Bada syadabu secara mutlak tetap sunahaki saking Kanjeng Nabi kebiasaan setiap kali peleman dari perang atau haji atau umrah Kanjeng Nabi bila ketemu jalan se ongke maca takbir telo kalih, bila ketemu se toron maca tahmid. Apakah khusus perang atau haji atau umrah? Sebagian ulama enten ada bu setiap kali ketemu berjalan se ongke selama perjalanan se tak maksiat. Selama perjalanan saya tak maksiat, tetap mendapatkan kesunahan bacaan nikah. Ketemuan jalan saya ongke goreng di Nyaman orang Sukorjo dari Sompor ongke Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ica tak santak tak kok kedi ngoreng rapa ya perang ngara toron maca tahmid masih dari Timur Somper toron Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taibun, abidun, sajidun rabbina hamidun sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahdah. Ya mun tepane ngaru
baca. Gimana tadi malai bedengaengan ka ngaji nih kah? Paham iki? Nika napanya mana menunjukkan bahwa pertama adalah faedah dari hadis nika dalil annal kalimat allati yaziduhal musafir idza raja'a yaquluha idza qaraba ila al madinatihi wa aidan minas idza qaraba ila madinati mola mak semak dekat di sana engki bacain kalimah-kalimah mone tambakna dari musafir terserah dikirana apa boy. Orang yang dari musafir, dari wali limo, dari ziarah misalnya. Kini kah, jadi selama dalam perjalanan ni kah, jadi karaoke, ya dalam bis. Nyaman ziarah dah ada wali limo, malah tangan tu kan karaoke, ya. Beni hati kira nyanyi, ni kah kelero ni kah, ya. Nah mestinya tak sini ke mestinya, napa mestinya? Yang punya tikir mestinya, ya tikir dekat Allah Subhanahu Wa Taala ketika neng dalam perjalanan ni kah. Nah. Beres ada bunten nikah khusus perjalanan nikah, perjalanan haji, perang haji atau umrah. Selain telok nikah, tak ada kesunahan. Makanya istihbabul ityan bihadad dzikir disunahkan mengucapkan apa? Zikir nikah. Idza qafalah mun abalih dari perang atau abalih dari haji atau abalih dari umrah min safaril ghazwi wal haji wal umrah. Wa hal yukhtasu dzalik bi hadhil asfar? Apakah hanya dikhususkan, ditertentukan untuk perjalanan 3 hal nih kah? Sebagian ulama enten tetap disunahkan seperti thalabul ilmi, orang yang nyari ilmu, yang ngaji, atau silaturrahmi, orang yang silaturrahmi kan ibadah lagi ya masih silaturrahmi sama tamu ini kah? Kita termasuk nih kah perjalanan napanya mana perjalanan dianjurkan nih kah jalan nyari ilmu juga hukum apa wajib silaturahmi sunnah. Nah selama perjalanan tak mengandung maksiat ya atau perjalanan mubah benar perjalanan nyari ilmu benar perjalanan napanya mana silaturahmi sepaca dianjurkan ya. Maka perjalanan mubah pun selama tak mengandung haram maka mubah. Antara kama ki barang saya oleh aki benih barang saya larang tetap istihbab oleh kesunahan mecah mon ketemu jalan seongke ketemu jalan setoron mon ongke meja takbir telo kale mon toron meja tahmid atau meja tasbih telo kale meja tasbih nega subhanallah alhamdulillah terus lanjut kelaban apa kelaban bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ana qafalah nika makna roja'a abeli king sebek to malam beda terusna hadis nika hadis kedua an Jabir saking Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu muga-muga paring ridho sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Jabir. Qala dawu sapa Sayyidina Jabir naha ngelarang sapa an-nabiyyu Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat ruko yen to nekani sapa sinten sapa ayat ruko yen to ngelarang sapa Kanjeng Nabi ayat ruko yen to nekani sapa ar-rajulu wong lanang ahlahu ing napa niku ing ahline ing keluargane utawa ing bojone rajul lailan ing dalam bengi. Nah, tetap beda kaitan bi hadis pertama nika. Aneka lafata yang beda tetapi maknana larangan dari Kanjeng Nabi riwayat dari Sayyidina Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang pulang ke rumah di waktu malam. Larang bi Kanjeng Nabi. Kecuali boleh cenci lambok tak ada HP ya tak ada janjian tak boleh mulai dari perjalanan mulai dari kamar boy
tak boleh mulai malam ke bungkun ni. Hadis ni guys, seterusnya. An Anas bin Malik, saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Anas bin Malik, amin. Qala dawu sapa Sayyidina Anas bin Malik, kana ono sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iku la yatruku, ora nekani sapa Kanjeng Nabi, la yatruku ora nekani mo ing ora nekani mongso bengi sapa Kanjeng Nabi. Ora nekani waktu bengi sapa Kanjeng Nabi ahlahu ing keluargane Kanjeng Nabi. Kana ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la yadkhulu, ora melbet sapa Kanjeng Nabi illa ghudwatan angin ing waktu isu aw asyian utawa waktu sore. La yatruku, ora nekani waktu bengi sapa Kanjeng Nabi ahlahu ing keluargane Kanjeng Nabi. Kana ono sapa Kanjeng Nabi iku la yadkhulu, ora melbu ora melbet sapa Kanjeng Nabi illa ghudwatan angin ing dalem waktu isu aw asyian utawa waktu sore. Lah, hadis kedua nikah memperkuat dekat hadis pertama nikah. Napa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang laki peleman kacompok dalam waktu malam selama tak ada janjian. Anapa kebeteraki situng sampian takok ring bine nikah tak siap-siap, tak gelem muka labeng, iya mun tang laki, mun bene tang laki, mun ring jahat. Jadi semakin menyebabkan dekat keluarga nikah kekhawatiran, takok kebeter. Siapa tok-tok-tokan bajeri ya? Padahal laki nak, karena tak ada janjian. Kira-kira ban mulai bila kak mungkin engkau telo hari atau beberapa hari. Jam berapa ya tak mesti le. Tak ada janjian ngak nikah, maka dianjurkan ben elarang di Kanjeng Nabi tak oleh peleman ning bekto malam. Kebeteraki sitong napa? Takok ring bine nikah penuh kekhawatiran singke semalam nikah takok. Ora kena umpamana ita edi budi masalah. Artinya tade korena, tade napa orang bine neka bisa mengenali deka suara, mengenali deka napa setetik biana sambian. Larang. Terus dari maica mau oleh kelu. Kecuali waktu pagi, berarti mendoteng tengah malam para sobuh, iya nyari masjid kelu. Nyari langker, tedung masjid, tedung langker dan kulaku baru mulai. Yang kedua, takok sampian tak omes dak reng bine mun mulai tengah malam bagrumbah telware umpama sampe la kerong. Kerong dak bine nah. Jela telware Pak are tak ketemu. Uta lengol dewar keluar. Lecireng la tengah malam. Bau ne ye lece ketedung. Sera bae mulai tengah malam mawai ye beceng. Hah? Sapa bae impona. Le kebeteraki orang bine tak siap untuk ngelayanin orang laki sedina lah umpama lah semua kerong umpama habis Pak Are tak ketemu akhirnya maksa peleman kecuali pada janji lebat HP lebat telepon lebat napas lain sekira orang bina neka ya lah para de tengah datang dari umroh datang dari haji makin lamba kan tak tahu cek datang baca apa. Datang dari wali songo, berapa hari dek wali songo aja? Seminggu nih, para seminggu. Ya, mohon bisa cek mulai malam, cek mulai tengah malam, kecuali kulaku otabe sore. Kanjeng Nabi seneka, la yatruku ahlahu. Tak pernah Kanjeng Nabi ini ke peleman di waktu malam. Mohon peleman, mohon tak kulaku otabe sore. Begitu menghargai Kanjeng Nabi ini ke keluarga. Hatta dalam merajina, tik notok labeng. Tanya ki man fil bab. Tanya ki siapa yang labeng sengkok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah ni ke sampai ke suarana sandal Kanjeng Nabi ni tanger. Saking cinta na Siti Khadijah dengan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ni ke sakit kemudian Siti Fatimah si atoku maka
Siti Khadijah debu dekat Sayyidatina Fatimah. Ya Fatimah, petojuk sengko. Ya umah panjenengan sakit, petojuk engkau tenger mau nyena sandal aba negasan. Ya dena, de tengah dena. Padahal ne kesake, saya sekejap aki, kanjeng saya napa sakit, saya sakit sarah. Engkau tak tero, aban-aban masuk ke Bungkoria, nyaksain engkau dalam keadaan sakit, engkau takut titi beban karena aban-aban lebih banyak mikir beban tentang agama, tentang umat. Akhirnya patoju bi Siti Fatimah. Sayyidatuna Khadijah patoju bahkan penyandar dak taat nikah. Titi ngadep ke Kanjeng Nabi tak katingal dari budi, maka kambina ku sandaraki dak taat Siti Fatimah. Dari netakok napa mata kerjat mata keda dak Gusti Kanjeng Nabi tanya aki. Dari maka wahai Khadijah, alhamdulillah ya Rasulullah, sehat ya Rasulullah, alhamdulillah ampun lumayan ya Rasulullah, alhamdulillah. Terus Kanjeng Nabi miyos ta'abid Siti Fatimah memanggil, wahai abah, abah. Umi qad mata, ibu subuh ngomor. Padahal neke sake sarah, sake si menjelang wafat, tapi tak ngebele dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ibu ditanya kidar maka alhamdulillah sehat. Ta'abid Kanjeng Nabi kubar dari dalam Siti Khadijah. Siti Khadijah tak ada umur. Radhiyallahu taala anhu arda. Aneka ring bini saya tak pernah masuk sada ke Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tak pernah lopah dekat Siti Khadijah. Bahkan kanca-kancana Siti Khadijah selalu nyambung. Ake reman ndik rezeki napa Kanjeng Nabi deureun ndik rezeki napa obong yetreh arwah kancana Khadijah tren arwah kancana Khadijah beri arwah kancana Khadijah keremen. Saking cinta dengan Kanjeng Nabi dak Siti Khadijah pernah lebat nang situng tempat tempat riang kok pernah istirahat malam. Maka Kanjeng Nabi ada bu gawe kike mangkok dina peluru si dina. Ternyata ning tempat nikah Kanjeng Nabi pernah istirahat ban Siti Khadijah ning tempat nikah. Tak pernah rasana ngelangaki jasa-jasa Siti Khadijah karena cinta nah Siti Khadijah dekah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti Kanjeng Nabi tak pernah peleman tengah malam tok-tok tak jogo, paring-cereng tak jogo pas gulak-guno. Mau tedung kata apa bon, dia mate ta bon. Tok-tok tak ngeding, dari cendelo tak ngeding, aku maleng ding kok kak. Jangan tak eding goreng tak anong kok tak ngeding tak ngerasa kiring kok tedung, tak ngerasa ki apa. Engkau mamong, tak ngeding ke suara neben, engkau tak denger, jangan sebini. Makan mulai sih tengah malam, engki, ya Hamid Pasuruan, engki, peleman, patek buka labeng, ya tedung ke teras, makan tuh dibeli rajo. Biar tak tadi beli ya mereka kekerengan apa dah bini. Orang pedis lah nyamurnya. Kau cari bini tai, kau cari bini apa sebuah rem kadung ngamuk ya. Para beli termasuk Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Seorang wali, orang sesaleh, orang sebeli. Kibarokana saper atas sifat atau akhlak saya coba dari bini tapi jaga aja. Nek bene berarti kula nyoro reng bini sorong ngelama kereng laki enten mon sampean ketepaan andi bini sing gak nikah jaga aja mon terus dadi beli jalur rieu bae jalur saper jangan aja nengeneng Syekh Abdurrahman Bajal Haban beli luar biasa bahkan aben tak tahu si aben ni dadi beli menca andi kedudukan wilayah andi judul andi napa nggak oleh kedudukan wilayah kebelian ni ke tak oneng ki sebab andi bini sekorang meseneng nikah akhlakah tapi aja gajo sabrun ala nisa min imtihanil aulia sabar kering bini ini termasuk coba para beli rata-rata nih Mbak Abdullah nih gua aja banyak muzayyana karena tak mufakat Pak tak mufakat karena banyak ini kada Mbak Abdullah kereng sarah tentada masalah kopi kelero selai buja tak ngocak mbak tak debu tak oneng sengaja tak oneng kalau
pai apa kengkel tak ngerti keng libelian kopi eselai buja aja Pak. Keliru sepurani Pak. Ndak tak kayak tak kayak gula, ndak tak kayak gula, mang tak kayak uya iku. Kalau pai gula tak beri gula beri buja bi kok bae iku. Can babine. Pancet mbane sampai tak ada kopi nah. Pancet ndak apa-apa, aku tel gatel jan Mbah. Ngombe anu iku lek ana uyahe moro gak gatel. Duh. Cek saborongku. Antes mono hol cek ramen sedeteng. Temu babaan. Ya ngalto bi las gelas aja lah. Mau libeli mon sekalian ki nyapa ora. Mau dua kali aki mak. Nah gelu. Nyanyi condang aki jadi nyanyi. Ya. Gendeng tak pelang sebarang pun ah. Ya, mantau le ngocaan gendeng tai pelang gering bini ini kah. La tuqabbih je ngocaan cuba. Wala tadribil wajha je sampai nokolanmu. Ki bersabar nih kah. Ki termasuk nikah Kanjeng Nabi, termasuk nuduaki kata apa akhlak Kanjeng Nabi dak keluarga nah. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling bisa berbuat baik kepada keluarga dan anak benda bini. Wa ana khairukum li ahli, ban sengko adalah terbaik daripada kalian kapi. Kanjeng Nabi mon ke pasar tak soro ane tar tibi eke betibi lilin belin nika. Eke betibi yastatibi bi Kanjeng Nabi bi tanang sotcena napa se lolen se entar ke pasar keperluan ben kebutuhan enten tak soroan Kanjeng Nabi. Buki mus orang para sahabat nika arbuan sing ngibaaki nah. Tak moron Kanjeng Nabi, tak kesokan, tak todus, tak canggung, tak candemangken, tak jaim, tak jaga image. Ya Hasan ini si dogiri ke pasar biasa. Almarhum aba kaula ke Khalil nika mun ke pasar biasa, ben Selasa, ben Sabtu pasti ke pasar. Biasa. Sobung todus, toron harga diri, cemar nama baik, tak ada sobung. Kanjeng Nabi nyai sandal mon bedai cai, kelampi mon bedai cai, tapi nyapoh itu biasa. Ini termasuk akhlak Kanjeng Nabi. Ayu napa dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tada orang laki yang menghargai ke orang bini kecuali orang laki yang mulja. Semakin kita nika menghargai jasa-jasa daripada orang bini, menghargai betul ke orang bini. Tak tapok, tak tampeleng, tak cak koce, bahkan tak mole mon malam, tak ku aganggu tak dunga, tak ku aganggu istirahat tak. Saare lah jaga bungkoh, anak saya senggak saja gengku, tak berat jaga anak sampai. Nge jaga TV terutawa. Ku tak ning sajam. Mari le beli boleh kamu. Ya le kok bertamu, tak ada tamu yang lah saking mau tamu yang toratuan. Lah tak betah. Bayangaki sampean, ring bini kulit sampean nika mulai bayi Pak. Sampai raja nih ke saat aku anak sing ngemben menika. Tak oleh nampeling, tak oleh. Bahkan mulai tengah malam tak oleh bi Kanjeng Nabi. Tak kau ganggu ke keluarga. Tak kau ngabes bini tepak muah saya tak meseneng sing kesampian pegel polan aroma saya tak rega ni matalan. Lahir yang datang kau muli ada tengah mak bergerumbak dari. Lamun beda cincin tak masalah. Engkau nelpon lewat WA lewat napa mon lamba kan tak ada sini ke tak mungkin oh ni ngaja mulai jam berapa ni ke tak bisa bule rajin ke masyhud ke adin tu ami bule wafian ni ke pernah acara takila ami sedih ni kah le ami ni ku kopi panas gak gelem adem yo gak gelem. Tadi nek wis tutuk sido kiri nelpon. Aku wis tutuk oma. Gaweno kopi, bukaan lawangi. Anu apa? Gaweno kopi. Debune bulik nek. Dadi mulai dari timur dari sido kiri, mon arah dari barat, parade Pak Rembang nek mon nelpon. Gaweno kopi. Mon kepanasan tak seneng, kecelepen ya tak seneng. Lah, kebeter takut tak cocok ke selera, ngebele. Tak nger pon bule pon. Area deki ke Probolinggo,
Masalah paling setengah 12 dapat dina. Tetapane ke Taman Peleman beda kantor bigula. Sampai tengah malam, telepon besar nyai. Yo, nak gini aku, kilo ambil muhib. Dak ngono boleh dak mulai. Lah yo iki bebo nyong. Iki ngomong-ngomong. Nggih udan mriki le kali kula. Oh ya wis kuwatir nang dindi. Jawab kula takok kiye kok rasane kula. Yen je tak takok, keng megena janame. Je saya takok kowe. Takok kiye kok rasane nyaut kula. Ha saya takok. Keng megena, keng takok ngaku mandem. Man berinakan temu. Nang kula. Karo nyelentik sakone. Kalau mun congo-congo kula sarep kula. Keng kula tak teman meles sering tak pantes mun kula semeles sak gojol kok tak pantes. Engki mondok kanca mondok Maji Busro derek kanca. Ada Pak Arifin kanca mondok reng sepo tak kene mun congo-congo kula kan sar. Sar cek sar. Maji Saudi. Kenapa poteran adik? Telok baji marambah. Aja apa bami? Kamu mau muhib aku. Tendang angin jenggeng je kok. Kita meles kula nang. Engkau sek sabi jeji kok. Anapa? Ngolok maji ngarada ami nggih Maji Saudi ni. Anapa maji kok? Anan ko patoro ibung ko benare ko nyaman engko saja kan kita tuh saya ngocak kula dalam hati jengko tak metoro kenge kone ya seneng tulacan kula ada gangguan nongku kula lancar kula jam-jam setengah sanga nih kone pondok ki duhur pebeli kadang sampai asar kadang sampai malam engke patoro ibung ko orang saja gaban waduhan bibina penter marah Jawa sepenteran nek gula. Jadi senikah yang bini si solihan nek senikah tak teruan di muah se nyeroteng kereng laki terus berusaha terus seneng kereng laki. Lah orang laki kudu tahu diri nggak kulit sambian. Cek cuma nuntut orang bini harus dia mau tengah malam ya cek mulai. Dak pasarean tadi nak releneng nengi dina. Lah tedung langker kursi nyari langker saya anu dek lah kami nok ngono nyari kenangan si aman dan tek nangkung ya para sobuh neser dan tek sobuh sekali bi aja kene bekto sob bagus lah sampean menuntut dek bine soro abek teh keng sampean tibi tak lem ngerteh nggak bisa cek keluaran lek mon tak deleng kok dateng cek keluaran ya penuh papan beresah belenjana pacokop tak bagi keluaran wesin pada luar pokoknya engkau tak teledet teng jawar keluaran berapa hari kak 2 minggu siap jangan sebini wesin berluar mulai muka labeng mak butai lek iya ria kau jadi tak bagi keluar ya krono atau mancoi dalam tak bagi keluar bisa sambian nuntut orang suruh taat selaki tak ngerti lawilu selaki jauh keluaran, mun kau tak datang, sengak pun keluar. Apa? Mun ada sengak kan? Mun sampean nuntut reng bini ini kepatuh, norot, ya penuh apa-apaan ke koran. Are beresah, selama kau tak mulai. Are pesena, are sangunanan, are tak korang dikit bener-bener ya, are anun. Bodoh ni kapi, yang naik kapi pun mungkin. Jeding sabak dalam, WC bak dalam, tak apa, WC pada luar tak bagi keluaran, kater, ngocol beban jendela nasi ini, naik bak ni gua, ini kan kanjeng Nabi ini kan tentak nuntut, ketemu kok mancing, ten, ketemu kok, sama kan nuntut aja, tentara ketemu atas, ujung mancung dia tu, beda orang dek ke Sayyidina Umar. Aciling Sayyidina Umar nek nyam keranyam bi rajin apa. Beda orang termatur ke Sayyidina Umar. Are mon tak entar ke Sayyidina Umar tak jeretang biner ya. Kereng nyocot ngoronyam melolo. Kurang bagus akhlak. Wis engko entar Sayyidina Umar. Male beri pelajaran bi Sayyidina Umar. Toman orang biner dire. Entar ke Sayyidina Umar ternyata Sayyidina Umar tepak nyam keranyam ki ya.
dia jan setamu iki lho nasib pader ya akhirnya bener apa sampean sobung sini Omar burung usang guru andi hajat keng burung hajat kula tak sampai yakin ngocak kula pemimpin sampean Amirul Mukminin kula nika harus saya sambeti bisa sampean sambetan apa punten Sayyidina Umar punten burung tak sambet kula paksa ngocak engki asal kula dari compok nika maksud tujuan taro madulaki tentang cobaan akhlak bini kula kereng nyocot ngeronyam daripada kan tuh kula burung niat nika tak sampai yakin sebab tak tega kula Sayyidina Umar ternyata sampean luar kok ketakok dalam mak ngak kene saiki rembuk wah udah tak laban sekali neng tok tigal pun Sayyidina Umar nasib kula sampean berarti nika pada Sayyidina Umar senyum oh nikah maksudnya sampean engki nika se kopi se yenom sampean bi kula nika saya rasa agebe rajin Sayyidina Umar kalau nyaman tak noro agebe kula sampean ngenom kelampih se yang ku Umar bin Al-Khattab sesa saya rajin Sayyidina Umar kan nyaman tak noro sasa tapi ngangkui kelampih Abdullah bin Umar area tangana kalau nyaman tak norok lahir tak norok ngeliraki tak norok nyosoin tak norok ngilain tapi anan Umar bin Khattab tak ngandung lah orang nyaman dari Sayyidina Umar akhirnya Sayyidina Umar mon sampean ndak mon kula hebat Sayyidina Umar kula masuk ke compok serep sepeh ada sebengal ngocak takok kabeh ke kula dan Sayyidina Umar mon sampean betek ngene ka jamak-jamak ke kula Kanjeng Nabi karena debu laisa minna man lam yuwaqqir kabirana walam yurham saghirana bener tanggolongan orang si tak mulja ki dak sesepuan tak beles dak kesekenean berarti sampean anan sampean takok mun beda kula bener golongan Kanjeng Nabi man nyengke Sayyidina Umar ni mun ren sarena ne delem cak lonca ben traputra ben keluarga ni biasa njok pas tak morongak ratuh sapa lek rengkesen le rek lagi apa ya tomarato jadi teh bene babu aku budak bini nih sampean muka lagi lampi ya gede reh langsung jemur loh cek sabuk loh yo muka ayo bulan cenah orang aduh pak repot mau sotang moi ini nikah ini pun termasuk di antara bukti bahwa Kanjeng Nabi ini kada keluarga ini prioritas utama Pak. Mulai malam Kanjeng Nabi tak kesokan. Peleman malam Kanjeng Nabi tak bahkan elarang bi Kanjeng Nabi ayat rukar rajulu ahlahu lailan. Cek mulian malam. Tako binena tak siap, tako sebine tepan istirahat. Ngalah tetireng laki. Nek kamu tak ada janjian, cek sampai meta keda, cek sampai meta kerja. Aji neka seneka luar biasa cek kocak takut dok bini aja teh buka elabongon malam teh dungi lu harto ya mau malam mak yang letak ndak ke kineko berarti cek ban malam betul dungi luar menolong berarti tanda ke sampean lah mulai beban lah yang pacar bungo binin aja kulon jangan ndak Madura ndak Lomair wah tisap salah ki abid ponan beda almarhum meter padang pengobor mak suhada nih kan loco mak suhada Karangasem koros semak bi aba semak bi ke masyhud nika anu mau nak kerja abek sara sebelum muncul sampean ku dak ku mama Madura pasien kula nika waduh pasien ki ya wong aku sampean tok ditamoi masih kula ditamoi ki jan Mas suhada kipon oneng sama oneng Madura kami kita oneng jak kulem pian lek jeje kabeh mari kabeh ki tore telepon telepon kene ada Android ada Sherlock ada apa ki engki kebebos sampai ke Sampang bensin garis sekone kemame tak pak depak mak lagi nih kalau pak gula masuk mulai semua emosi gula ponan golek pom dhisik pom melarat tak ingat nang jeb memone kisah
Empon nyare, mare nyare. Oh ni ketenger gula, tenger dak deje ni ka pasar kene dak deje. Bener. Ila cong dak supir ya terus cong gereja cong, gereja cong terus cong. Dupa dak deje kesasar mulai. Duh. Kesasar yang rara. Di tengah gunung. Engkau tak ada padina. Telepon tak keneng saya anu je. Saya keluarga sebelah je tak keneng. Letak kuat gula. Mak, kini kuno oning apa tahu nih rang terangan boy mau tak tahu nggak boleh tak tahu mau tahu nggak boleh tahu king kelope teman depan tak teman depan lebih ngocak tahu mau tak teman depan anu orang ibu lebih lebih orang mau tujuh orang Jawa matu walau mai ibu nongku jangan kok mau tawat to mau teh temu bunga gini kok pokoknya mau teh temu bunga kunci saya orang boleh lah tapi napa yai buang boleh pun yai buang gula nerema kula lemah bisa kula kelak pamit tanda bini can masuk ada lek engkau mau tak mau lek norok kiai engkau setia mau temu ning akhirat yo berarti tanda bini sampean mak kok mau tak mau lek cer parep lah lek kok norok kiai engkau lek burung saya ibu ngeneser kula tadi mau len tak yarep bis bini je lah ten mak bola ampian tak buka labong bunuh hari berarti tak patah yarep de tengah ngil sekereng datang tak patah yarep bon mulai atau ngebeli oleh cak buku cak cawacan berdekak bukan labang kan berde sek yarep cong bah pandeteng cong alhamdulillah berkah kapi anak sini kene oh alhamdulillah bawa oleh nasi guring oleh jajan seneng semua orang oleh kereng etok wah beri datang manjut datang janahan ngeding suara ledung metedung buka labang cong ya lecek ya deh oleh kereng etok kambing mek mulai bapak je gua kereng apa tak beles ke keluarga maka Sayyidina Umar tak omes dorengan nikah wo mon kula peleman seret Sayyidina Umar ngaku bangga takut kapi tak ada sebengala nyak sobung sebengala kerja ya dan gula wah orang laki apa benda tak sayang dek keluarga tak sayang dek nak binin was benih golongan wah sini keng ye cek rasa apa tuh mulai pengajian pas paksa bini sajo kegendeng gini kok dan mengkaro takut Pak Ribi nih riang kok kayak ngericek penteron Pak Ribi mau ngerayu ora tono mau ngerayu anu onje lenje je piten aja kok inten muncul rasa gelu tangkutang bareng isek sasa sih takut gendeng gini kok beda maji kanca gula ke Mekah bareng gula mon mur cemur ngerem mon mur cemur ngerem ada dan tadi ada apa mon mur cemur ngerem sendiri gula hutak mur cemur ku tangbi sih pakai sabine ya Allah masih beda Mekah mon melas kadari kana jangan gula ya saya cek rasa ini kenten maji anu maji besaro tak nyok motor berit neriah kalau pasar tak ya Allah temen karo monggo anu napa serbete sampean tak apa karo serbete tibi kan mau umpam serbete ini kok sesaat tibi mau serbete mau lain aja bahaya mau begini kula tahadus bini mah tak pernah kula nyuruh anak-anak sesaat tibi kula pak boleh nyuruh anak bini tak pernah kecuali kula sakit nyoro kanjalake ini pun sebagian luar bagian dalam nih saat tibi jemur dalam orang kan solo subi selake senyemur selake sembuh biru aja kadon orang kan wak okoran berem pejeneng itu aku tanggung wajah saya jumbo waduh ya makanya nama saya walaupun sempak walaupun pakaian dalam kan kurang bini mon bisa cek jemur luar karena pikir orang laki ini kejauh enten nungguan cek lebatan babenajiyaan mana sasa baca orang bini osom lajengan bereng bini paling kau tak tiba aja cek lengkai nepoh bukan nengki nepoh mana lengkai kalah pegeen lah kan mulai sampai cetak minta gendeng gini kok ini gendeng ku apa lah zaman karo
metoro kelampi tak masalah, rakora tibi ya biasa, apa masih kula kira rakora nyapo ngepel biasa, saya biar apa tako, mau ngalbengel maju, ya tako gini sih, kayak kita sahara, senika, jadi Kanjeng Nabi ini kesobung senika nih Pak, nyapo tibi, nyai tibi, enten tak moro 7 ekor seh, pahe kepayen enten, ya. Masya Allah Kanjeng Nabi sampai nggak nikah larang orang laki mulai malam nikah pon oleh ngaji pertama apa Kanjeng Nabi mon peleman malam baik dari perang mon aben bebas sampean peleman aben pagi siang sore tak masalah nah tapi pada Kanjeng Nabi mon peleman malam dari perang atau dari haji atau dari umroh aneka takbir telo kalih kemudian membaca zikir la ilaha illallah ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi ini ke setiap saat selalu zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis kedua bahwa Nabi SAW tak pernah peleman bekto malam. Berarti orang larang peleman bekto malam selama tak ada napa janjian. Apakah khusus perjalanan haji umroh dan perang orang saat zikir ketika berjalan teki takbir kemudian baca kalimah-kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir andega punten pokon perjalanan saya benangaki boleh ngaji nyari ilmu masalan silaturahmi ya ketemu jalan jongke macane kemun tepane ngak sampean ya balik ngak ada kanjeng Nabi kemudian cek mulai malam kecuali beda janji kebeteraki reng bine keluarga nikah takok kebeter dan ke tak tenang bekto malam gelap pon babus safar wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي وخلاءتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. ثم إلى أرواح أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا. وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قطب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول مفهوم قطب الأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس قطب البير الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر. ثم القدم ثاني عبد الرحمن السقا ولاد محمد المخواني قطب شطب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصول مفهوم. ثم قطب الواضي الحبيب عبد القادر محمد جدا الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي وحبيب علي كويتان وحبيب محمد بن طارق الحداد الحبيب أبو بكر قرسي وحبيب شيخ بوتا بوتي والحبيب عبد الله الحداد بانيل والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخان السقاب والحبيب علوي بن سقاب السقاب والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سسق والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن تنقل صاحب الحول الحبيب هادي بن عبد الله الهدار وأصول وافره. ثم إلى روحي الحبيب محمد الهدار بيضاء وأصول مفرم. ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما. ثم إلى روحي هجي عبد الله محسن وزوجته. ثم كي هجي عبد الله كي هجي عبد الحليم بن جاسم. ثم إلى روحي كي هجي معروف عارفي وأصول مفرم. ثم صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الجد الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله. إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. وأن نتغشام بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خدمة وعافية. أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسهل مطلوبنا يحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويكفينا شر المؤذين والمعتدين. وأن الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم من جميع الذنوب والآثام. وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وعلى من أسلافنا. وأن الله سبحانه يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير واستغفرنا تجعلنا ويشر وضعنا الندامة. وعلى من أسلافنا الصالحون مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبوه طلبنا وعلى ما قصدوه قصدنا. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.